Ating JM, Pakibati Family Heron, dito yung batali, nakikinig kami ngayon. Pakitugtog, sikat baknang ko. Thanks, ating from Antinelli Mariano. Wow. Panamot ni Teresa, my baby. Tinatanong dito yung messenger, yung bagal daw yung napintas talaga boses yo. Watching here in Kingdom of Saudi Arabia, request ko man, pau-pawilan ka. Kanaman na, Ate Digna de la Cruz. Ading mabalin ba tumawag damdama? Nakablawan akman ading agyaman ak from Ate Digna. Ana? Anong request? Auntie Kathy Salvador is watching right now. Hello, Auntie Kathy. And to Uncle Ronald. Yes. And to... sige man, malagi po tinakan na itong anak na... Roylan. And... Roy. Ay, tingor kapintasan nga kasi sinanta Cavite na na. Edeline Kalimlimtan. Tita Edeline Kalimlimtan. Good afternoon kata kayo amin. Ken lembag mga panagdingdingag kadagaji ka pamilya may Tita Bilya Carmen. Ay, matay na pandan sa naki-birthday. Of course, they're listening. Oreno sa dino ayan ti ayan. Winno na pandan ay nakikagaya majingay. Thanksgiving ba? Nag-graduate nga kabagyan tayo Tita Benavista ni Micah Baldonado. Congratulations. Apo may nga architect. Congratulations to Baldonado family. Koresi ka, magkasimot ti kuam di ba kursom. Kasano eh? Artek. Artek. Oy, ana nga manginginom ha. Wala pumapayong. Kape lang tin inuwag. Kape. Gandanom. Of course, soft drinks. Ito anak ko sa tibunyag kita, Maika. Congratulations, Basang. Keep up the good work. Malayam, iti ag-review. Tapno makapasa ka mo. Nga kaslaki niya mak nga nakapasa iti... Artek. Of course, they are requesting my sister Annabelle from San Sebastian, Ramon Isabela, together with my father is also requesting for the song Agtaka Memorize na mo. Datay ko Congresswoman. Kita ang batay. Iti impatokar ko DJ lugan ka ginita na natin ating mo. Nalaing kabisado na launa ito tay Congresswoman Catherine Ngarod. Kada kiti DJ Hello Hawaii. Iti Cabal family, Salvador family. Kan kada kiti iso aman the fabulous 12 mo kunada and the fabulous mamas, the hot mamas of Hello Hawaii. This is for you. Ay naggasat lagi din tiyada politiko agayem na amin ket magunod na nagturay ag laluno kumpadre na nuwadda atraso na ada ni mayor nga abogado na naggasat ka man gayanta nairanod ka ni Congresswoman Catherine ay adamet kasta agayem na nagpintas ni kawes na ay kanag nga tutita kung nanuwag tignay kaslan iso ti agtakem a diputado aset ganan ti publiko isunti politiko Congresswoman Catherine kaya't kamet agayamen tanuad ganto proyekto may pangrunam daytoy numo Congresswoman Catherine apalak taabuyod mo arig na mitten kit politiko nukuyog mo Congresswoman Catherine kaya kamet agayemen tanuad ganto proyekto may pangrunam daytoy numo Congresswoman Catherine apalak taabuyod mo arig na meten kit politiko nukuyog mo kaya kumet iti kasta nakaamamo iti grasya Congresswoman Catherine katin ala sige nagayenta tanuwag ganto papanamay sa agtumit nga umipos-ipos ken ka atay pati siya ti patanda wow no sumungad ta
Congresswoman Catherine, kaya't kamit agayemen, tanuwad danto proyekto, may pangrunam daytoy numo. Congresswoman Catherine, apalak ta abuyot mo, aring namitin kay politiko, nukuyog mo. Congresswoman Catherine, aset gak manday tasakam, ngem nuwad danto kaguram, di naktuwa kukuktaran. Congresswoman Catherine, alaen nagngabuyot mo, alin ka di iyawat mo, tawalet mo. Sang cold Congresswoman Apo nga included the Jai album ti Isabela United Artists nga piniratadaan at tamo magatang dita sulusulay nagawan laki din Apo nga kararwa din ang aramid kada kami. Apo nagbambano kami ti mano nga bulan nadanda ni tumawan Apo ang prepare mi dagito nga susunata. Idi kalman nadugtalam mi. Iso nga nakikoordinate kami Apo ti Philippine National Police or later on ibagamin to niya ti procedure nga naramid mi para nga aksyon para kada kita nga banbanag ta talaga mga napirti ti kinalaing mi nga garamit ti kanta pinirata da. Anyway, may isa lang Apo data kada iti bad news and the good news is at the bisita tayo ito ikakunana ating June and John Mark. Ipatukar mo dati kanta nga Kas Makitam. Kasagot ko. Sagot mo kanyami kinilakay ko nga Eduardo Gatiwan ken Imelda Gatiwan iti Rizal. Anniversary da itatanga aldaw January 28. Apo may pa dito studio talaga. Siyempre thank you ante. Intugo na ko mga rod nilakay na nakita mo tapi nagsara. Kami Of course, kung na nakasama nga kablaawang mampaya, tayo kumari nga ni Glory, ken ni Efren Reyes, nga anniversary naman ito bigat, January 29, dita Arabia at Itchage. Iti ng kablaaw, syempre, ni Kabsat Imelda Gatiwan, Terizal Santiago, Agyamanak, ading ko kuna na. Nagsarano da nga nagkasarya, ide. Siguro nagtungtong daya. Nagid dan dapay nga nagtaray da kiti nga duwa. Kaagid nang kumatikasar nga mga mabaling ko nata iso nga pinagsaruno dati kasar nga agayuman. Nakimos idi agi niya kasala garaw. Napuya na yung unang aldaw, napuya naman niya may katong aldaw nagasimot 28 ken 29 talaga. Oray nagsaruno aji kano idi pinag-aapi mo ito di. Maya mo eksakto January atakat pa nag-apit si January mo. Awan karingod na dayta. Siguro ta kita dagijay nakita ra nga ti kwa. In layat intagba dayta. Hindi pinag-aapit ti tarong. Okay na, in layat intagba inulit ako i-schedule ko mati April handa pimayag. Tatan ko na siguro naganak na. Tatan awan ti kwan ko na siguro dayta. Awan ti sausaw. Anyway, dito na po ti request yung sunata Kas Makitang. Once again, happy anniversary kada kayo. Kabsat Melda. And Eduardo. Kas makitang bayati panagdenatan Kas makitang adun naglablabasan ta Kas makitang masapul ka tunggal may di kay papanang tipod mo nga ayan Kas makitang Kas makita nakapinpintas kalaptan Kas makita agmauyo nga kay laken ka Kas makita ni patay latmang magsinga di kay papanang tipod no nga aya Kas makita
Naglabas man ti adung atawen awan iti dua-dua talyawen da ken mas daaw ti balay ginta adwa dumteng amay librot istorya ka tapno maang wanda ti pudno nga aya talyawan na ta amay librot istoryata apo tayo tamad anniversary tapno maang wanda tipod nung ayat talyawan da ka tapno maang wanda tipod nung ayat talyawan da ka. Okay, thank you very much once again, Kabsat Melda, for dropping by. Katalaga Yaman mga kami, ante. isumo lang at ito para mana natagayam ti anniversary na. Kita man lang. Apo, no kasta nga din Domingo. Apo, talaga. Ako, nagsam. Talaga. Kasing samit. Panagayan na yan, dakit nila kayo na. Awan. Siyempre. And of course, apo kaarubain ng langin nga minuto sa kasakbayan. Ti alauna, ti malam. Kahit madama kayo madumdum nga kiti programa may nga napauluan. Adda kami maning karuba. Dito lang 97.7 Sweet Radio, Santiago City, nagsamit. Wan. Datang nga sunata, apo. Kas makita para kita adang ingungutan na tibiyag. Kasano mga ay, lagi timang namnawa, apo. Nga maadaan mo at tikapisi puso na. Well, dahil timot apo ti sunata, nga may paay kata kayo. Kat sabi ko mata, masarakan yung mutan. Lagi ti kapisi. Dan tulata agur uraya ay nakaisang amang agek manggibos iti kina ba ako gana sa napudno nga ayan sumangbayem aditaig igiden ket amo kapatpadaanan na lakayakaw ngemang nam nga maaklata nga adda masaraka ganas ipukaw ko ipasinday ako nudong tengen itiraragsak ko at tantulap ka jak agpatengga tay babae oray balo tay babae anay tudeng kaniya at tantulap ka jak agpatengga tay babae oray balong
tay babae anay tudeng di kayo kumawawa ng tinamnama karuban o ang paiti kapisiti po sa lalo ko dandan iti February 14 kas kumakini Jan Mar Pastor nga gana tayo baro pa ilaan at dandolat ta sumang bay para keng ka oray no paketan oray no balon nga ro dati nagpatingga na po iti programa may iti first part kat apo agsubli kami kalpasan di sumagmamanong palagi